clear tu te kumthar sang ni le somni pathum chibai le vekule Christmas le kumthara hun puya wangin kar ni te meu kan chola voina tangin bul kan tran thale donani kumsah ni le somni pathum a hianin zirlai le zonglai zongzong te hlotlina chan kum ni ngei turin du sakna sang ber ka hlan chewani zirlai zonglai te le competitive exam beitu te tan exam in buat saina tur study material thatak tak chhop chho mek zel ania kan exam a zira in buat saina tur subject sang general english te gk current affairs te mathematics reasoning computer basic knowledge kan tiang chi study materials te ashan pa in da tel ani boka question hlui solve Mizoram history le gk le live study material pdf te po da tel ani bokani amamo te tan chuan youtube nen tang kopa ka website siam thar kamliana.in hi in lo tlo ve don nia tin YouTube channel join the tan chuan membership discount te po omboka video shanin hemi chungchang hi chu nakina kan soile don nia membership join the tan study material hi athlonin download vek thai ania member ni lo te tan po kan mamo material te chau kha leina ebook pdf material te po hemi website thara hian ombokani ka website siam thar hi in lo to ve ngei don nia tuntum kan video chuan tun hnaya Mizoram sarkar hnuaia hnaruak komte kan lor khom le don ani ahmasain kvk agriculture department hnuaia hnaruak te han en hmasaila skill support staff post pahni arwaka co terminus contract system ani don ani hlo hi pay level 1a chu singkhat sangria ta tanga sing thum sang kwale zakwa in kar ani donani thatin an hlo donani thiam na ngai te class 10 metric pass ni ngaya ani lo pon ITI Industrial Training Institute tanga pass chuak ni angai donani Mizoram Middle School standard chintal thiam angai bokani deal tu chu kumsom pariata tanga somthum le pathum in kar ani turani a keini ST/SC tribal tan kumsom thum le pariat thleng ngai na thiam na om donani Dilna form hi Director of Agriculture Mizoram Aizola lak chua thei ania eta vek hianin thelu turani donani dilna thelu theini last date chu tun thla January ni somthum le pakhat ani donani dilna form a hian educational certificate marksheet xerox copy attested le document sang te thiltel tur oma kim changzokin application a khanin application form dilna form a khanin ziaka kan lo bi chiang don nia exam syllabus le interview hun le mun te chu form submit zo last date nulama khanin phone call sms mangte in share tirna anon ti chuak le donani panhina chuanin social welfare and tribal affairs department waya LDC hnaruak khan en leila LDC post work za thi post pahni ani a provisional employee PE kan tiang chi kha ani donani hlo hi thlakhata cheng singkhat sangruk le zakwa somni provisional employee ni wangkhanin ani dona afulin anlala don lawani hlo afula la tur chuan a regularize a nge a da khangai dona LDC regular hlo chu pay level 4 singni sanga zanga tanga singa sangruk le zariat ani donani deal tura thiamna nei ngai te class 12 pass ni angaya tin computer certificate computer lam thiamna DCAMO CCAMO Mizoram State Council for Technical Education MSCT waya khan nei angayani typing speed computer typing speed hi 30 words per minute khachunga word somthum type thai angai donani tin Mizoram Middle School standard chintal thiam angai bokani dilna form hi social welfare and tribal affairs office chaltlang aizola office un chungin lak chhuat thai ania department website socialwelfare.mizoram.gov.in atang poin download thai ani bokani dilna form hi online atang kan download ani chuanin khami kan download pdf kha kan print out tanga form kha kan fill up to mai donani form fill up tur to bera khanin document thiltel tur list kha oma uluk taken kan enanga document thiltel ngai te kan thiltel hnuwa khanin social welfare and tribal affairs office chaltlang zola khan submit turani donani form thelu theini last date chu February ni som paruk thale February ni som paruk sang nile somni pathum ani donani application fee cheng zale somnga STSC tan choi ngaya general tan chuanin cheng zahni choi angai bokani exam fee hi form submit rualin pek turani a
exam fee pek na receipt hi lak ngai turani receipt ti bo tan chuan admit card pek chhuat thei ani don lovani advertisement syllabus le application form te hi video description a hianin download theina link ka da a kan lo ngai vendon nia pathumna chuanin Mizoram Legislative Assembly Secretariat Noya Committee Officer hnaruak ani Committee Officer post ruak zathi pathum post pathum ania thlo hi pay level 10 cheng singa sangruk le za atanga nuai khat sing ni sangli zanga inkar ani dona deal tura thiam nei ngai te graduate to photan khana deal thei dona ni kumbi thlia kumsomni pakhata tanga somthum le panga inkar ta na deal thei dona keni tribal STSC tan kumsomli thlengai na thiam na om dona ni deal na form hi Commissioner and Secretary Mizoram Legislative Assembly Secretariat Aizola Office un chungin lak chhuat thei ani a form man hi cheng so mani don ani application fee cheng za ni general tan ani anga keni STSC tribal tan chuan cheng za le somnga choi angai ani form submit hun last day chu 2 January ni somni le pathum ani hnaruak advertisement PDF hi download thein hemi video description a hianin kada a chu kan lo check out don nia exam hun le mun syllabus ta chu nakina chiang zokin an la ron tar lang le dona kan lo ngai chang thau don nia